ni boto athi ndini wani chao kiutetia nguko Dawi ndiondo Remate kwa tomolokate Hello. Wake wata nitawasami wa mulinge ninaanza wea mitambo ni ambaito ndini wani chao kiutetia nguko tuenena nao Penina kuma ba Oyune masako Oyune masako na kutene makuoni Okay Olanga wasia radio Penina Okay thina ni mo Penina mwetu wa mwaito mwanga wa 09 na iwe mko Hello Hello Watu niko waka waka Kama dhikisia tutataingi network yewe kayena kathina kidogo Paul Keisiuki eka koyone yasema ondume sawa sawa ngokone Hello Penina Ndongame wabahuene yuba uonje Nika wethi yetu atumwane sa wiu natu ya mwaka wangilili na kendani watu wa yuene mondo ina rero ibinda yuna yo munini na yo nina uma school Okay na kwata nona mundu umi na andwa Nitweka lotu isumbwa na yumundu umi sukumile wandu yenyo ona Kita nikila na umye na chokuitu nocho neka lile na chonde kintu kingi wa andowe Ono mundi toka tuwapika 2011 tuwati mwana Yuwethi ya kuma kuno nilikile na kibalua nundu ndeka noka uyangu andi undukeka wa mutavia tuwati nyena tuwaiwe kanisani Alusi Okay Ana inyani moma ungamiye kila kindu nundu wenda ina kindu kume binda yu Nundu wana ndai na kindu nundu wana kitanda kila tu hako miye to umiwe kanisani kitanda moto onekula wenda ina kindu hata Na imagine kume binda yu kindu isutu ekalana zi omuto woka wakuwa nova nitie no li mbaka ngeki ya angamu na ninatuana tuili saa isutu wakatuwa timona tuwapikatuana tuili Na tuwathi kwa ungami tama elefia thina yu bandu ba mamukulie ni kiute uteria kiveti maigito mbio na mundu nutia wasilingi mbao na kaende ya kuikata Na kulio mundu mukamunga na mukulia we yuwe wamba uti wambesa siana ata wetu akukwamba kuijosa Andi andu ni kuiugana Neno mizia na alikana kunaibalwa Yuna kunaibalwa uwe na njie na ibabandu muto Nundu latu hakomea ikatanda kadini Nino kalatu umewe Nigo Nutala nukuma tukuntala kuma 09 Nina imwadi mwana 2011 Na nokalaka muto mwaina koka nini Na mwina siana nyena ina kuna kibalwa na iba muto bandu nosa Na kena mwamande kitanda yala atia kitanda kingi zai muzi na kukuo waete Na undu wakiete niki nene onakiyani yaka muto kalaju tuina kowethi ya yuha yote ni kiamata nini kenda kiani wethi no tusuwe kitanda Nyene gwendo mizia dhino suna mukulia itu ikala maisha ama dhina mbake ndi No uone iyo na wina binda yu wathu kumawe Yuha kwa atawi ya wake aiba nyumba na kuwa liu Nimba yu ndungi Ndezi mundu mukani wawe amwaona mundu usukumanyandu Aona kuninge 50 ya udisaluni kana mauta maibaka ndezi Na wa mutavia thina wake nde kuitikela Tweka lainya kwoke gwanai Twasumbwa nona ke twasumbwa na heso kututia Pole Juila watu tiye jupu kwa hivyo thina wainge biye kinundu na wena mwita sia sindu nyena emelelwa Nundu wana ndiko na kibalua ugathi na tindambu mangita imbia uosu ndio wenda nendoke kalemo singamu ya ndio dimu sinundu ninye nejeka Kilinyona ngwena kulia luambaka na mwitu iya Nyena binde yule nyako wokie wetwa Wambia dhinabu Wende asia inakio mai wakio oketwa Kana kwa ketina keka mutiani mwuthi kilasi 1 Madhieka interview Na dhieka interview susi wana ndeto nenga nepole kwa kiambia Nenda wamba eka na uosuke kumusi uke ikala ku Ukathoka siandu moka ku Na mkulia ndone uko udhosi andu kukuiniti yewe anuke kuikala Una ndisi ukanga kome uata ina nyini nokane na nenga nepole Ndweke nisi uke weani Tula mathiko ngoka Twae manoku masuwe susu wa mathiko wapika na mkuni asimo na mwandu miefea Nuke mathiko nena siana Ambiye niwe sindwe mukwiye ninye mukwiye nyaku mwakitio muo Na tuamina mathiko Ngukoni wandu tuutanisya Nyenete la mathiko nyene na ndiye mathiko ni nyoko une na umise na mandasi ya wakwa neto mathiko ni nundu nyoma yetu akwati yani nake Na mathiko ni nyene na sio kingali kamusi nundu mathiko maibu school madela nyene na sio kiena sio kama sako
na sio kanye no kana muna mwete loka mina chumo ile na esa kuka lawo kina mwiye tu manene na kunundu nyendwe no tetioneka na mundu suno nazo kumawe wa around ingilizati lakini auye matangi mavika 10 ne mombete mosi bandu baitha itotetia 10 matangi mwene 10 kwanda byo wejuko naguke kaniwe bandu bote ya family wikita wa matangi mawe amo tuma bwiwe tekalile somba ndikia message ndimwiti ombeza siasi ana imbata aituma manara no ibinde imbiane ne wetele umwiso wa mwinyi na ngaiba nyumba yondonge mwa yuwa mwe amutiana emwatiana nyenye na mukoniye chief na mwa mundu wena thina nundu wanda bitendero bingene nge mundu ombia ninye no waite inyakwa na kwa iwetu nasumbwani na inyakwa ajigwa nai aya na ndeki ndo ndevya ninye ngwiyika kilondo yuwela nazo kumani weweka kilondo na mundu suka na kuma katonelela na salindesi keki yacha kawenye unasulwali wako waiki andesi walangi wewe nyenene kalile na abinja na natabia chief na mwa nyendio mwenda ba chief ambiele ukawe ngoni ya simu yunye na kita kwikalata ni mukalita mundu mukanga muya abani ndoka kine ambio ni text message ambia watu iwenda wikale na umya suwe kalile na mwana mona abadale ngatwa wani mundu undevya akutendi kala na kunundu ndwike ndokwete balani yuku mabuko ipoti ndandu mia message zondu miengi ambio na niye ikiana ni wakuyendeza chakuyu ambiye nisi yaweni wakuyendeza hata okay ina mukulia juwa we mundu woko mwanda no ndabye kindu kili wi nombia male na ruwe male niye cyane wakuye ndata ambio na ne utwana na mwe atwana na nitha na muwe nyene na kuye nti ukwenda na ndisu yangu isapikala na kuyenge yuto sumbwane te message kundumya message nduku kumbumanga akundabye jawo bayindo kilora ndabi oyumituki yangu ni abamu ine wana nambia mukandete sindu syakwa kuna mwatwa isindu syakwa mose nambia tuivi kama tuko 15 mamu wanana itwa embu yole nyena mwi yatwa embu yole nowe nundu ndinamba kwitha ni amuite kutwa mbu inongu twa lakini ni amba kwibanga nundu ninye kila kindu chonde na ndio nambesa nambo ya mwana nambo wa mbui ni ambo eteria cyana ileta kwa nundu ni na mwana in ya secondary school na ndina mbesa ndukuma obandu niboni kwateliye nabandu wibombya na riwe bona ndiye kala okay nenda munda bye indonya kwikara nundu mundu usunye nde undundela cyana wezo tumatu mana tano mana tanda tu iswitedio nemunena nye yune nakitiwa mumbuloka ambio ndumya message dukujuta atani wa mukoni hasimo na nyelane na mukoni na mweko dini ya kwa nundu wambata we pressure okay kwa ekala keso kutumia okendo nila neso mwiti anakaupa they yuta la yune na munduki ye na mwana ndambesa sia jana wana wewe andani ate usome ya jana na nisi yake wana ambiye yumbesa ingi wairie kana insurance tena yandike balua shume na itoto angilie 10 na mukulia mbeza izo singireta wetu mangilie 10 na mweka na senda kandomie na na mumbuloko kuma busi osute ye lone na ingi ndateria nundu na ndumo mangulie ne kalata na mundu sunga muna baiki ndomane na kumene unye kwa maiki ndomane oyane juwe musinye kumelana umie ola umie malili after mbumanga ni wambe andiye yakwa na uyo sumwetu wakwe kuyona na kwa kaputo kondule lyandu amambe na nyina mwesa wanga iwo sungi angatata mwiye kwingai na nyari ko buywe dhamuti mana matangi meke wa ajane komi na matangi komi mwa ndiye kuwa na meke wo ndiye zenye ndienda mususu na umie boyu ni nakalibu ngweta mwaka waka na kuma na umako nye ndienda man matangi ya glasi ya wamuthia mwe akokane tangi aenda ka wake no chana saizi wa mwitia mbesa nde unenga bandu ba unenga yuma tangi mangi bitu ni mawe amonda leza kiti hotel yo chana chake akasibia kila kindu bandu ba utinda nguli longwa na mwitu nyana chana chake watu yanda kuya kakula ona kamwe mukunimu mukulie dina wake ni kuliande unduiti kila lakini kila mesi mbila kila kindu chake chonde ni dhana ona sulwali ndesini kia walangi weba mukunie kita uono kwa imwe na yumundu zubata wake nyikila noni ese mundu mukatwa iwe tukukomwa nde undungi nengijua wale unaeba nyomba inde undungi kila kindu ni ona nyombezu aya kwa chumwa aneka shilingi mana 5 enda nenge sandi yakanenge ingi sandi naoka anoka onga miete nde kindu kingi wawaona ziya nyombesu yoneka na kuna kibalwa ningi mana 5 nduwesi ana le skulu na lunch kobe kindu nyego noka na teta ongelanga sia bikaja na jemusi oka mana 3 yuwina siana onakana kunuka uyona kitambaa cha umiandini ambesa hizo nanye nayo kuna kibalwa yudi na wakwa ni monye nenda ni mane ndu ndonyo tete kanundu nyeni namu yani tenundu ni nainda wa mwena siana
niona ile nyumba ya kwenda ikemesi asa si kila kitu chonde ninatindawa ila ninaye kwake nyona ndali watakiwe wenengo stress wenenge stress niki nanyela ninezi yengwe so kweni wena umie pa naponda vyende to itapita okay na tindawa sai wonda na waite nisi vita ne kwake na tia na wewe sio ya kitanda kana bado no kila kitanda ndandi atenga kuya muti na nyendi athamie nenge juna ona nyombela wandie ndikala nyene na athamie nela na athamie bwambio athamie bwati kwikala asiana watu asiana kithekani kulotwa igwe na mwe kanika lebu kithekani nundu nikuoni na mugo na nikundonya ku afford kweza na watia nambai isi ndo watia na mwe yesi ale ambia nini kabibye ndesa kwitikela na sindu sio kosu nanye na iya nanye na mwe yesi ambia ndetikela sindu sikalite na kikona na atwa iwe na sio na mwe la wenda wesi anatumia na mwe yesi asindu sisi yake na atumia na kuona akena siako tingo sisi ndila na atiye muze lakini nyebuiti nanga ndambi kila na atwa ko no metungi na to line atuwa mtu akilia to yamu kanezi ya metungi vunza na manabati ya loto line angu asisio okay Pauline ambidilisi maundu maingi na kuni omunini ndepitila maundu moko tuna ndewe ande na ni mundu muma wina kalibu miaka poti na ndewe kweli witi kila yule na tabile kila kibeti kujoki kwa kisiani wenethe jambi uloko na chailite nike gucho kiri kwenda thina yule wa kuyuweka hata mukotetheka haya kwate ya simu wawinde ni kanate na nake sawa okay haya okay imo kwa imo Your call will continue after this important message. Urgently update your SIM registration details. Dial a 106 hash to self-update or visit an Airtel outlet with your original ID. Ngumba wake wanesa wende nesa okay tukunite nundu wa Penina nundu wa Siana kumanako kwa ndiata ubizi wa kuleta abamuke Masaku na niwezi tu haile kukai nina ke nundu na kama na issue jangalizele nundu weze ngomba we ngomba wa imundu utakola muka akukola kibeti tiundu na Siana wavangi ile mavaligana ijana hii inzo bya yingi kuandikia hii yenda ukituzisi nusu bya Siana witha wendi party witha wendi party ya jana Yesu nina ndo vito vitine ndio kozu yando leo vitine ndalo manya ngora vite ya kwa na ndio nayo okay sewe mtaji maungo tavikela kipo nyona ndinondo tia ingoneta ni nondo ngoneta ni na maundu eli undu wambe ni Siana yue kana mbo kutaja kile dina utilela mungu ke kandizo bya jana ke kami ni mundu murogu Bola ona vale la no ke na tini okay ko okay na tabia ayungo kolia keda mo vito vitine ayungo ko ndio nenda hiyo ndio vitine ono zimo ila ni sawa mo no ndio lea vito vitine kanai kana ngotabia kala ngotabia simoni ndio lea ngomba u ndio lea nyona ndineza ulea lakini nekuliate
pata wo bisi uyu ni kusisya kanandu no megwa na makaendea na thayu wo pata witu ti ai asiana we kula ui pata witu ni thi wano bali kilo mathina pe undu mathini kiwa mathina Ndi wendela mathini na wethi abe na thina bena issues ibe issues na bya ni ko ndanga bya timoni okay nai ni baku nai tyo nene nake aomweli mukasisya ni kana indi mwabanga mukanda bya tondu yoba leke ai baju no sino munene penino nena na muse Nukulia wazi utedha vijana utedha vijana wilo matumia jawe kama natwano la wilo tuma ni dawe yani kumaba ndabye wilo tuma kamula mkumane ni bakwaje kondololia Nikululia atela ngumando kweli mungu gwondo ule anundu ndiki nduisa kwiti wela wela bamuti wela wokie bamuti wele muti wakinie muti olane wonyese muti ondo iliwe Nayo ni kina ninaumia kwa kuna niwaambie nutwana na waambie wazo kangi waambia ni tetwa uyinya kwa ni ukabuno komanda cha na wenu lilikane binda maziko uimbia nesa ndikakinya muzusu ukambika naye ni wane na watatia tata nesa wame waneni yundungi ni mwondo ya kindu chokosu ninguka bale tata yundungi ni mwondo ninguka bule tata uni ayendwe ko bako tata ndeba na tata tiwo watu aite ninya watu aite lakini ndito ilona tera we kutoka boy weka nena kwa utenda sia tabanya wilo matetia mwaka wiva ekakutuma manata ni matetia ndewe yani nina mimi yani ni wambana ngati maundu makwa ni matetia na kwa nangania jana niwe wenyana nganiki ni ndi unena ndo atenda jana ni kama ni matetia yani ndungi mo wedo hata wajana ni palango ta jana na yunenda nduiteza sia yo ndungi mwa ukwenda juu ikengana no mateza cha wikata weje juu wakia nini kwa nanganisya maundu maku kwani ko nyenga ina wo mandi ya ndu ya nyala na kwa nanganiye meka ekawomba nangie binda kwa nakunda bya ibandu newe yani onela wa uyani na ndio ngina pia keda noenda ruto wiku ona kuma mbele na bibi ba beta nono nyindina moja hiyo nomo mwikabala wewe nomo ndio nomo kwa nake wewe maotege sana icha gunozu jamii nake wa moni no gwejuke lo neno na ikindu kitena sense mundu kwezu kiziona no kuona ni ubungu wako ndio moja hii baraka ndio bala beta una kuita bala beta leo kwa hilo weka nengi wa unambita balave data wendo nandiyo juta kunyasimu data na wamukenga na mami yako ni wasimu ajande zinge wasiokoso na waje nukwete zindu sya kwa matuku 15 nuna eti nduna ete nundu wake diona tateka no katinda omuke niki mundu mnanga kumina ngumesi ona ndu iwandoni ona ndu menyu mwene noenda kukai na pia kenda noenda ishu yukwete kondololia mano nagwa keda wenda tumine keda noenda tuwenge watu ilimesani na yutu enge wenda ndizo binduka we waka tunekala kwa unga mimi thana yana tunaendete boka libu malama kasio kambao itina manesi yekata vayo solution bana nenga to kumbio na mundu nutia wambao na kekala yu solution izi bana enda ndu kweli waku witikela uteta kyasiana siba nyona kuma wandu ando ya kitu twanenge mbaunga biuba kama utamaivaka yunikala na kupata wira ngiu kuya bunikite iki ya mabulai ndabyo ndu wambikie tuine no kwedi wetomo eka ubungu wewe zikana mungu wewe baka mauta kana ni wenda saluni kana no we awasulwali hakuna kitu lingi ndio unye mpesa tekni wote unatumia mpesa una nduma kibana na tuna na wongela sio kande ituzande jamboka wewe unaweza kana mbesa ngiu natuma kuomba nyani kile kuna wenda wao ndio dikana na maudeli kuya maudeli ndezi na juna nini na mao matuku mawia keka nini kalile bundida na kuye wewe na wikala kwa mungu ndio ndio kama hoteli ni wa mungu hata na hoteli wa mungu na juna ndikakombo nyumba ni tukumenundu wakui ndikakombo nyumba kwani bayo luko nambo bebo ngekalabo ninawo yibaye na kwa hospitali binda yana tanundu wa stress chako no katabwa neza ebone ngekana ka stress ukata una atabwa neza nuna atabwa kana ndo na atabwa
Juna umani wetu yikita zina ni kwamba tije na ndeto wenda ni kata ndawadenje jau era nelo kukonia Simoni nyandikire to ku blog yindu kunia hata keka we mundu musiona ntwithote tha cia cyane no ya konda bya ndeto yindu jano ni nyomba ni manda beza ni dino ni kiandu ni na mnyebu kwa ni nyendia blog yindu na ndudezia lenda ndundu kwete kila wa kuweka ai bata wa mundu mukani kumukomya kana andu au nzuvi waiweva wewe na mundu ina kanyomu kila nguta dio kweli usune uo kweli waku nundu wete kila ju mundu takuye kalwa na ku atenda ndatetia mauta meba kamamba uwezi nunulia mwanamke wenda ni kata ju kwikala buto kukito manda kikwenda nyene no kitopia kwa kuyo kwa mutu nambala sia kuma kwa jato uwezo chuwe nguzi no katabya neza nyumba kwa inaike mesti ya ndawa yundungi mwana umanenda mumba numbatisi wenda ninge nawaambie n'umye kwa wenda wende kwetsa na wenda ata najua ni siwa kinenge bata kunyote sana nondo ni sia kusiana na isia kushi wewe na wako baike ndukingi na niwaambie no aya ina kwa ndikuye ina kuije ningo kwamba je nomba nondo dikalete kai wa mudwani kina ukunge ndikalabo yingo ndikalabo jana titaoni na kunduku ndu ngo kapo na ni uka kindatete yako ndio kana kwamba je nyomba kila mmoja sasa ya jana unajua ukiteta nondo wachi ana hizi jana hizo ndo ngombo je nyomba kati ndipo ni ngombo eje ni kanaona yo ikata kwindi ni ndio kila kitu ndio maambia mbele itatigeno hiyo na nongo kila ni ndio yani unozi watu ngambia waiomba manangi kiandu makata endeza kila mmoja unathukumie mathithi wa kwa ndeto na kwa na baba ndio na wakitie kia biashara lakini kila kitu kionda nikitaliwa wala kitu neno no ule ngenda nyumbani toenda je ubeba lugorandi ayundu yiko na ndaba kyao nomwe nezao bindu kanezo kuni waziangania ko wa matangi ama bikite kumye no mugitaikia wia namo na ndundu wa ndaba siojika yui mundu woko akuatethi hata enda na mundu uzio na hivyo andu ezoma na kana no ebiwe kana cha ndeki ndu kunengo nondo mundu nenga mundu manata no akamwe wakina hakuna utetheka atendo jika mundu makundu tabya mundu ungi nutwae wibo suwikala wawokosu na kwitie kalendero nene wa najua ambita naenda nitwekalile twae tusio kanizia malamiana atabaya tota kalipo malambao na kwa eka nduvinduka ndio na kubidono mwina tu ona zaine yake ya mungu akulutange kana no kana zambesa nyuga jukilonda hizo ugendi nyeki ando tambi yote mbeza napata ngai mungu kuzobia jana lakini kingi unaona ngaloya jana ngaitele ndingo kandwitele ngoko hi hotel ni wa mundu mongi ya usuwa wao kamuthenya uweta akiwe wema weta kindu wino kilika kindu chuto juma no kwa uploadino luno jo wakweti watapagwa ni nyawi iso kya wangania na ngania ai kamu manga wale ngoko ngaita hotel ino kwa kakuya wapo jukambuni bondo komai kundi kathukume bonike ndotwike uya mundu ungi undi kathukumenye wendia kwae ugenika lebu musikenda nikie mabula aya tiwo ngokidile wa kwa meyo tandaliti yo anda bizi wambia nungu nombela na kombo nombela mbono neka lile waje jana ku mweka la yake kumiti bani yake kumiti ni danda twende ya danda ndwaite kana na uweta kana bawaite udeu kateke nduweta uwi mbona wametie tembe venira ndaruneza iwa ndiko ni waisara na hizo ndo aite kwa mwana wakidile kanwa kwa ngonyati moni malili kwambia neno pa wena ndukaito aya wapa ni message ona ndio no wayenya kwa ina nitangaza wapia ona kuikia ningenda yakwa ukitaka kuweka ni sawa lakini jua hatuko pamoja una message nini na yuni wamuligengi wambia onalewa wambia umanda ukuma unenge la na unenga la wale wana bila no ndio ulikuwa unaambia kina sala unaenda wapi? Usione unakuja hapa. Tutaachana.
na nina mama kupata wapi kwanza nimejisikia na nimejisikia na jona meki ya kompyuta ni bana kana dikala kwa madiki tano mendo meenda wena kando me ndio ndike mendo me kando me kuzi mono ndio na ndani hizi ngombao kando me ngombao Ngomba wenda wametoma. Ngomba wenda Roma. Wenda wametoma. We Penina wenda asia na siewe. Nene mundu uziona kuona wethu kisia ona ndwiwa noe ulenga kindu kila cho kweli. Okay. Yuni mwatiani yeju. Nimwete mwaka wakana na kusema kweli ona na umabuni na ikio wanye naende toku haba. Thina wake ninda wake ndo uzuni gwa thina wake. Kindu tethia na jona ndatava gwa ndule kwika enda kwika we mwene. Undu wona wikwata kindu kausicha mundu. Ndesa. Unda tete kai wa nyenyo na ndumo manguli bie uikala na kia. Andumo yuko ya musi. Alama siani. Kasumba kuno renovate yekewa. We tela nyumba yake musitiyo endo kombo ebye. Nundu kukombo wa musi. Ni kuya nyona kwa juwe. Yu mundu suko kosuwe wikala na kia iliata. Nyini wambe mnyaba. Ukombo di nyumbela ja kuya ukoma. Kombo dia kuyu oshago kukwe matangi. Nyumbe siyo oshago ila jutu na koma. Kola kwe matangi? Pawiju. Okay, niyo kumandhia mutui ya komboe la? Niyo mandhia mutui a komboe vya kwa tembeza. Yue la munda vya buwe kalata. Mundu wokosu yende ndambo komboe vya bala muna komai. Okay. Okay, na ndi ukoli ya yumo yona na. Ailio. Ikuya ebangite wa kanisa na amebanga ama kanisa. Weza hithi ati wako? Na kwa nye na imuni nye binda yune kala na andia kwa na iwanenga estuwe. Yambingia ni asia monokula kuhive ya kwa na nye nona mundu ume wa musio na imuni ni akili ya kwa lakini ndina mume hizi miaka 13 ni mume hizi na ndi ukoli ya mwata taunena na pasta paike ndutu tatati teni chaimi ye pio mbaka mboma kito sareda na kila chona na makunia makatila ni maemiwe nambe ye mwa weka uetwa emo okay wenda atwana tuwewe na nyetu juma no nina akio officially nigenda ko tinda mbite ne utwana na kwandikala na mungu na mbui ni wiwe atoka asioka kwa aje mwani kito byukwia bu eka na mbui yole ni sunye nina elo tunga nikenda na ke kale mutasionesa okay kwetya yo nengina nambite matuko bibitine nitunge na kawila kake asia ni wakathoko anisi na juna thoko anasia wi na thoko maba unaiba wangilidati na bandu bona tutethi ana kita kujua wite jumatangi asu na wite mozi yu ya wake na thoko anasia ye malizi na kwa nema za kuna ndia ba kinyona suo no mwe ane okolia matangia mayaza yake wakego we nyendi zika nema dile kigunye kontie ndaku na yungo kolie Penina ukoma abu mukawani nengi na nyena nipo ngombo ete wia nipo nikala na nipo ndukuma mukawa uyo na nomba itina nipo nithumu aju mundu ato juka no kasumboka ni ogwe kino weto mundu umebate siana kweli yu zona ndezi kile kwa chandate thekani wani okay ekatu utethie ndi okay na pole okay agai ega nambo nya chai bete kija nambo nya chai inyo chai chao yu gelo wa de vina cha de ge na mundu uboni chalo ge jo mundu yu you know bete kija nambo nya chai mulinga na go bete kija ngundo akakwambe akamuo kamuo go idores ni ya dwale ba go maziola lady you know zile gaswa leba kila nyeno na yu na de no la beba venine dili nae wa zangilia wendo